Kaore hoki te komiti o te arawa kei runga I te kaunihera o Rotorua I te whakaai kia rere te haki tino rangatiratanga a te rā o Waitangi. E ai kia Jim Gray tētahi o ngā mema o taua komiti ko ngā tohu kei runga I taua haki he tohu whakatumatuma, whakawehewehe tāngata hoki. Anei te pūrongo a Hinerangi Goodman. I Wikitoria te pōti a te komiti tūtonu o te arawa kia kaua e rere te haki tino rangatiratanga I te rā o Waitangi. There were three of us there. One took very strong exception to the fact that it was a Ngāpuhi flag because, and he raised the point that the thing had actually come together as a focal point for the land marches and protests. E ai anō ki tā Jim Gray, ko tahi anake te haki I pakanga ia ki raro, a I tākai hia anō ai ngā tūpāpaku Māori I te wā o te mura o te ahi ki tā wāhi. When the coffin came out of the aircraft, it was draped with the New Zealand flag. And consequently, that is the one that I'm prepared to defend my country for. He oi ko tērā hei tā Trevor Maxwell o te komiti tūtonu, me te koro matua tuarua o te kaunihera o Rotorua. I was disappointed that our own committee couldn't see past the emotional side. So we should join the leadership group and not be followers. It's going to happen eventually. Aha koe kore rere te haki tino rangatiratanga, mai te whare o te kaunihera o Rotorua. Engari ko tērā tonu, kare hoki e kore he take nui tēnei, arā kei tēnā no kei tēnā o nā tu whakaaro. Pērā mo ētahi e kiana, ko hipa ke te wā. Well, they can say what they like, but in return I can say that they've missed the point too. They've missed the point that I fought for my flag. Did they fight for theirs? He take nui kā rā kia no a tērā tu tau, ko Hinerangi Goodman, mō te karere.